Hello friends, Amy study level ako nin chibay. Ngamin chilin put sang loihin tuni topic discussion ning Manipur GK. Part 9 ay chilong tavin. Koi dabang Facebook, Instagram troy malay ki follow theo hi account lai minhong ki jin kamin hain and follow theo hi. Manipur GK bolai bolhom tele chi Manipur la competitive exam MPSC hena electric ayan nang forestry ai han lang trong na police ai lang exam competitive exam lang ki dong jing ho hoi bolo hin trong lang ki dong ai gin chan ho jong jaw hi nung lut ta pon tho ta pang hon ai phat chom pi de de gin chan hi ai la dang sei dam talovin question answer la chiki taute apat na pe na hin Manipur ma pi the le Maphou dam tia Maphou dam ta ki he hin megawatt is that power generate the bolzabam correct answer juile option C 7.5 megawatt generate the bolzav in hi aban chalo tin he ji ma ptl dam hi an no di sading dam kiting hol ading sang pen loi khat na hin len pen loi khat na hin hi chana sangam tele 66 meter ni na sangin 1034 meter yan saw in hi hola amam chi Manipur kul district aman hi chi ke sa in Manipur in the low tanghul khole mi ho thadau kuki ho khotam ta chumin hi thin suding anin kuma thin suding modi hong hin yong la chunga cheng hon aga mo to compensation muna lo ji wa ki phinna nei ji bin nong sol ta bin hi echi Thobar district infalleable to hin irong chila hong ke to hon hi Thobar river tu tham Thobar river la thir so ki khat chu hi le mani mi thum ta hi tourist aga china wa hin ko nga ki hole huipi hong in huipi na sem hlovin ni tam ta aki khavin yana mi thuma thina to in alongo ki muloji Manipula panen muntina ho ba muloji bin ne vi ho mam Visakhapatnam ko ne hen ko vin ni thum ni lang mancha wa hol na wa na na movin ke long ho jo la do hitan hi chan chu in tin Maphou dam chung chang aban cha lo te aban question sai na chu le Manipula Tarzan tana ki he ko ham chol ai mai pak ham leikin irom leikin draham bobi singham sana tomba ham correct answer chu le option B irom leikin dra hema hi body builder yong hin tiki chem hi bobi singh yong hi body builder hema yong hi 6 times world champion hi hema yong hi mi min thang ta khan hi ai le ban cha lo ten consider the statements in context of cyclone fani that was often seen in news tu tha news sang ki mu cyclone fani ching pei ki pei chung chai ho lang yong tham khan hen tong khain ichi hi chu chung chang ki yoi chi di am hin sin ati one nai hin it is a tropical cyclone tropical telelis lai kotal kom la dan hwa cyclone khat na hi chi di abana chu it is the strongest to hit India in the past 43 years kumsom lila thum sunga jawa huipi gopi ki tho na hat pen hi chingpei ki pe anim phoni ki ti snake elo le hood of snake the gulbang ata ki pe achu mini phoni ki ti hin chi koi paw ham tele Bangladesh te paw hi di lam ti chang hi di na hi India to kha wanga cha amin hi Bangladesh ti akona ongkil do hi icho hi correct answer le di bon di ne hi ichi hi ichana hanam tile chi 240 kilometer per hour pung hanai kilometer yai leng jo hi to kha na ben cho Odisha Puri ki Odisha munin ha to kha pane hi Ebola chi so ham tile number warming Bay of Bengal huipi hutana Bay of Bengal lai sung la hi hung sat ya hi hui sa hi leng to wa chung na hui dam hung len su le
chỉ cả cái pay đan hay tai clockwise à chi he để khát cho northern hemisphere langa ho anti clockwise à chi in southern hemisphere langa hi clockwise à chi ba hui sang le ngam tele man India badung li tam ta le no si alon lu ja hi tui dap le tui pi tui khang le tui sa ja ki ta to de hui sa ja leng to wa chi hut khana hui pi go pi hong ki tho he aban chalo tin second no pi la chi ti ko mano mam ti first no pi la nyang sei ta win he dio ka ta so nen second no pi la ri le ti ko mam kina mi ta le option correct answer jo le option A 12 December 1939 kumchan second no pi la no pi te ho gal jo no min hi no pi gal ko le ko manipura me le ne mas da mera pai bis hole British te na ki do hi bola ki do ham tele manipula anchang yo si hi mayang trader so man cha mun chu ma colonial garrison nga tho to I manipur pom nga zu ri wa chu in manipur a che hon bon ni ding ki ne yo ta lo wa na hon mun ti na cha na lo ve ta ga khaw le hung ki do hung ki na khaw hi ai le ban cha lo tin Anglo-Kuki war broke out from Anglo-Kuki war cho no mam Anglo-Kuki war one of the tribal movements in India India ne ki phin British te dana ne ki phin la khat na hi ni chi British te te wa ne ki phinam te le chi pa la ya chu gal 9 correct answer chi le B he 1917 to 1915 na first world war ki panin chi pa la hi Manipula British ten mai le liang pa Maharaja Mangcha thing thang mi pot pudinga labor corps di ding an cho a hi France langa chi ding ha mi an holo hin thing la mi hong ti me hin liang pa chan e wang ai mi thing la mi ho sa ho sa nom lo he mi ga ma ga chia mi ga ma pot po ga thi sangin igam sunga ki han na wa igam sunga ki thiong na ngap sa ve British te zo lo ding he no ni jong da anop lo adei lo ve sa na cha ki phin wa British tiang sa do ngamo hi chi chung gala so in jam khana ya bang hat ti wang wen nup lo ji wa chu an su gen thei di ta warning pi wa chu nup lo ve sa na ting khole mal cha na to lo wa in su ki phin nan no hi chi hi kum zakhat a hling tan tu 2017 na pana kum zakhat hling ai tan hi chi hi yellow jing na memorial stone ho ni chi pu ma te han sa no che ga na sa no cha he che pala political agent chu W colonel WHG ko le ma le loi nu ki thua mi hong ti wang no lo ya ga no me chan chi din chang hi important hi hong ki dong thei chan se hi ai le ban cha lo tin who was appointed as brand ambassador of PUMA brand ambassador ana ki hang do jo ham Virat Kohli ham Usain Bolt ham Mary Kom ham Tiger Woods ham correct answer is C Mary Kom my brand ambassador of BSNL amasani sei ta BSNL brand ambassador ki hang do hin tu PUMA tha berong ki sai kit in hi kumnia ding PUMA to German sports manufacturing brand hi German brand khat hi anei hoi PUMA owner cho caring France luxury group company khanin nanei he many kom che se jeng tu chunga Delhi as 6-time world champion medal la in Manipur government ke pa pina jalen award sumnong na pi in chong la min nang mi thoi lei ma ti yong one of the highest awards in Manipur chena phi ne he a hele ban chalutin state border pillar number 81 is a border between pillar number 81 hi koile koi ke ka he ana hi am der Manipur Nagaland ke ka ham Manipur Assam ke ka Manipur Mizoram ke ka Manipur Myanmar ke ka ham correct answer jule option D Manipur Myanmar he so ke de hin tu tha news pillar number 81 tan na sata ki phinna no meni bana ki phino ha metile
Manipur le Myanmar go Burma se pai ten Manipur boundary them khat hi ai la lu no 81 81 la malai ta 81 hi chian la lu kilometer thum ta bang la lu ji wa chu Manipur mi te ni gam song na tong kha da gi phi nei hi Manipur le Myanmar ke ka kilometer ri yanan sawam te kilometer sharing ki bol hi 398 kilometer hi jang ki dang thein important hi Manipur le Myanmar ke ka market economic hub cho lai ham tele more Burma top boundary hi ni chi hi more khan to ne plan sata ki nei anei yo hi Indian government en chi I look yes policy plan ki ti nei tu tua infrastructure train lampi china ding gari lampi china lampi le ta da so lai ta asu lai ta hin khan to ma cha na hong chi ding hi na sata more en manom hi ga chi win na chi kha ta ba ke wang ga chi kha ba nai poi ai le ban sa lo tin and the state journalist who was recently released from center Sajiwaji was Manipur journalist kat 2000 Sajiwaji la kun hong kilha da na ma chu ka ham tile Kisul Chandra Wangkhem number ama hi ibola ki manam tele Manipur government ruling party BJP test sei na WhatsApp test sa khat thu palo en sei ya jama no hi ewanga hi chu pho khat chamo ewaji non panna na ko na ga hele dan ta ke to poi ki man chu ji journalist le mi ha mo chun government a dei lo ten la a dei lo na thu ro sei theo hi Indian government dan pi dung article 19 dung ju ya chu freedom of speech and expression ho mi ne hi I dei ki sei theo hi government ho lam kai hoi dei lo ting na ji chu mi hi lam kai hon kilhe lam kai chu mi la mon kilhe no hin I dei lo ting ne seong sei si theo a chomong kilhen theo hi chu democracy na khi lo nau chu chu hi ai le ban cha lo thin name the 7-year-old Manipuri girl who was selected to address in UN at disaster chungchanga Manipur kumsagi chapang numei chapang khat akil heng do ya ma cha mini pham te ya santi balam lan chin bi lai samam disipria kangu jang be ham de bi correct answer is C disipria kangu jam kitinu hi chapang no hi chinu hi yena 6 session global platform from disaster risk reduction 2019 Jimmy 13 leom ding hin hoilaya sorry Geneva Switzerland om ding hin hi chi chapang nu to sai ding in I chung changa sai ding in alkil heng do ya ti he wangi chi yen in jani do jan sai kin ale chi hi fake ai bowi ta san lo ding hi adi poyan tiu hin ei wanga sanga express ong ki sei ding ya chu chi ya ta hin ki ti ya chu kan pu se hin item wana question ong ki dong the hi item ong ki do kha ta lei wang phano hin ong ki do kha ta hi jong le kho point he ong le he na cha pha hi viral hin UN chungchang head dio khano zu UN a new headquarter hi New York City hin to a member hi 193 ai tai China pena UN a hung do chu South Sudan hi to a General Secretary Antonio Guterres tipa hi to a UN a General Secretary len pian chat tuai ta aban salo thin the North States which attained full-fledged statehood in 1972 1972 kuma full-fledged state non-east la ding hin mu chu koi ham Manipur Tripura Meghalaya Mizoram Manipur and Nagaland Meghalaya and Sikkim ham Arunachal Pradesh Sikkim Manipur ham correct answer is E Manipur Tripura Meghalaya 1972 in statehood na mukhom vin hi hichi Nagaland in tian mum tele ho sana masana hi Manipur sang 1963 in anamutana hi statehood Sikkim in 1974 yo so Manipur cho no one kumni jawa Mizoram lanu char hin ge pen mo ne hi 1987 Mizoram lam ka MNF
MNF hot na zala na mu hi anu chala NAFTA gitu. NAFTA North East Association Federation North East NEFTA gitu NEFA gitu North East Federation Association walam kai na anu mu hi. Okay chan zu Indian loi ti ho chan gyap nen veji ven ki pawin na chung chiwa pathi na bu han